Shibinta ban penpau kajing persya ahlor kajing kiudor kabai umpnyang bat kabai permit kali hakashisnem na kaliang kasing kinongnya kali kamai kerilum jaintia bahap apok kalama songko all jaintia commercial vehicle association henin kasngi kila pelong kajing ki dak batik lamayong bat rak ki plakat ben persya ka sarkar jela halor kajing kiudor umpnyang. Hapok kani kasing All Jaintia Commercial Vehicle Association ladron palat san pautali ki association bat kajingi ki jongki kadai namar bagajing nang kiudor ke umpnyang kali kat nang mi kisngi kalakta iki kumkinong kamai kali bat ru ik pai ba kumju. Ujon Lingdok General Secretary ke Jawai Shillong Tourist Gap Association uloong bekidap da kajing sngokya hadin beka sarkar kam sngap ya kajing dawa jongki ban pendam shwa kajing pentri kam ya ka All India Permit namar babon naki ki bakamai tang hari khasi jainta namar batang ting ting kilich Assam. Upai lalingkot President ka All Jaintia Commercial Vehicle Association uloong bahinin kasngi kila rai ban pelong jing ya ki hais bat West Jaintia halor ban penpau kajing persya ya ka sarkar bakala le ben ya kinong kamai kali kamtam hadin ke lockdown ke sarkar ke lepin kiu by permit bat ru ke umpnyang kali syabab palat. Mai wong senang tok ini dia yo di sarkar yo BC yo percaya. Kami